Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke Daddy's Road Private Limited, ke company keberan Hakanong Ba Bangalore, Haka Santrek mentau benai nopra arzakat kendai. Kalawan terwa sipat ba nongnya kali jong kini ke Jela Meghalaya, ban penunkam ya ke mobile app ke balatim, kum ke Daddy's Road. Kat kum ke jing thu jong ba Cosming Well kar umnuat. Haka jing kran bat kinong patai kubor, ha Shillong Press Club ulai tu. Ba ya kini ke mobile app lashna da ke Stropole Technologies Private Limited. Bat kini ke mobile app kedai ke baningkong ba kipat ba nongnya kali ha kini ke Jela Meghalaya kin yo ban penunkam. Link ba kini ke mobile app. Kanyarap yaki brio bakin wat yaki try jong kali ladaja bakin nongnya kali kia kendo hakano jingja ya tingko kali hasurok ne hakino jing sakot kali habadan kino jing seng he ne ki jing lang pat ba kini ka apps kini ka ya menong ke tiga ka yarap yengi bangi pendat ke kali ke jingi jadi kalau badan kam hana ka bentar kini ki try kali ke yo pendat kini ki pendat kini ki apps kali ke jingi kita ajak ki apps kini gawe bentak sabar, kini gawe bentak sepuluh kali. Kini di apps kita akan ai kini app ni kita katu kini kali di cimantoi ke bangi yo bangi pendai kini di apps. Kebetulan golong apa cak aksiden. Di bursi na bidon ke aksiden ubrio lalong unconscious bloodon haki jimbom ti brio show. Di balap gitu ki balap gitu ki ba aksiden usia mistom man petip sunu ki bahayeng ki baseng misu ti wah man petip tas ki polis lani ka wan curi ndal mawang lagi kin sukit page po hostal ti kesem mistom ha man petip ki bahayeng kala ba simpo ki bun kenta man lap ki bahayeng baseng ti ke ki bayo cimontoy na ka apps pan habala pendak ka kali la dingilap yuto ba aksiden ru insuskan be ka apps hang tu spot kalau koi ke message ke mobile ki jengi bat nilalap yang gitu ki nombor phone gitu ki bahayeng namangi ha pa register likely ki nombor phone je ila apa ketip ki bahayeng ti gitu ki bahayeng pan kila phone yo tu nombor phone ba pha gitu message kila phone kila kli don hai tinggal la man tip kam kloi yang kita ka cincia ko kong kata ga we ke bentar ka bangila ban yarap dengan ka apps te ka ar pat ka parking ka jaga yang gali nama mentabun ngi sia yang gali kat sebendung mo kacaka ke bomdai banjang lu ayang sing don ki brio ki balong don bayang lo apa gate ki trayeng gila de ban mino ndegen machu ban petip gitu ki try kali rumah ban tip umyo phone number ban tip ban phone gitu ki try kali ru kata kala pen stom ha te da badan pe kini ki apps misuskan ye kini ru te ngila klik untuk pat badan ka parking issue untuk ngila ya syu tu untuk ba kani kali ML0 kumta kawit kani kali ke tengah bagan mino sengapa banyak tu iki tra jangan kali bagan weng no ni bagan mino bagan yo mino manga ti kumta hi kamu message kalau apa mobile itu try kali bak lawan ban weng no itu kali kita gawe kaya mat kumcu ngi ni bo apa silong jingi dan sibun ki jinya seng gi behe ke stom ha bu hadu ngi su ai ban announce po pulpit stay pandang ke behe ba kata-kata nomor kata-kata kali kalau wit ta badan kamban kom tater kita kita gini ke apps kalau arab bangun yiki volunteers yang itu ki jinya sengru bansu klik be gini ke apps jadi bansu call gini ke apps kalau la ban kalau hantu kalau yo lo ke arab kita kada gawe ke bentar ka ba gini ke apps ka ke arab nang ta su bidon sa ban story di comments Ani lah ban story di comments jang kali kum ka RC book ki license ki insurance ki pollution bat ki ki jang kam jang kali ni lah ban store hagini ki apps te kani ki store ni ka yarap ban save ru mo balai para balai tawan ngin ra ki kot ki sla kali kam save ha tinda ni lah store pak ne mod kalau save bagai bang idon ru sa gawe pat ka jing toy ka bangiyo ni ka apps kalau kata reminder ka jing pengen mau menta kum ka pollution ngila ada register ni ngila ada install ni apa ni ka apps kum ka pollution ru bun sen ni kilom ni lalu ngila ada ban siu bun sen ngap ha fain wangi klat ban siu klat jaga diet wat kum ta ter kita ka ba
don ni kini register kini apps pan kini menda kan supply ke message ke program mobile ke jengi ba ke due date ke jengi kalau ada ban no kata tarik ban sio ke insurance ban le ke pollution ban ke jengi kam kata lah kaya rap bahai ni ke ai ke jengi toy ni habang le kini kan apps te kita akan dia beli ke jengi toy kita sibur ke pan nei te yang mata ngin la ban proceed ni la ban le tang gini te ke ba kham gong san golong ba kham sung toy golong ba nilai keren bagi yo ban pliru ye ke ko sentang ni po silong na ban le ong ba sekiwe ki state ke yo ban bu ka chong ko sentang tangi ruang ni po silong se yo ban pi ko sentang kan yarap ye ki briu ki ba hano pendong ngim dong la ban keren ni tin dong wei ngi ni yo ban pi ni pa ngi yo ban le tin kasi te kham suk ye ki briu boro ap sa sentang ke ko sentang kan pi ni yo ki yarap ni ai ki yarap but hakani ko konsultan ki bomdon ni ka Android phone ru kila man ko de ka simple phone idon bi number phone nang ni juga konsultan nang ni pinta call di jauh ni ru da ka simple phone ru ba sibuk mata ka parking ki bom par register ki don to ka simple phone ru kila man ko direct ni konsultan o pe ni ka kali jumpi ka wit mata ni se ba perwan ban pinggir no ka konsultan sa phone tang ko tai si minit amiat ka konsultan sa call YouTube ba register yo tra jeng ni kali kumta ki ka konsultan sa call YouTube tra jeng kali perwan ban pinggir no kata ka we ko menta ki coba ki bom semala pandon gini ka Android phone kita kilong gi jimuntoy ki ba ni ko ai ka ban pau ki pe ba aswa ba gani ka dadi road kan yo ban rung ni po sulong jingi tingi ko ban ai gini ka awareness program na kata jegi bakin long lakloi ka ban priang bakin kerpat ko long bagi pai ba ai bakin yesim kia banya don matalem maka ban yo ban yesim lang yikini ki stiga ban yo ban penat ki kali jegi kan long ki yarap ka pakrau na ka ban jegi dia mentahi ngim padon ga sental ni ko office ka bang ni po silong ngit bahu ni benai Januari ada jalan phang so yo ban prie ya ka office ka office ni ban yo ban pensuk ya di pai ba dia mentahi sipor itu ki bakwa ban yo ki tip ka bakham nia kila ban phun hau ni numbal khandai riu we asam khandai pra khandai new sam lani kila ban WhatsApp lu khandai line riu iwe khandai line not like khandai